سیدی آرکس لاولو بن تماشاوان بريز بولتنا تایبت یا روجاوای کردستانی و سوریه زاوا عبدوزی جوارا پیشکش بکم و افجی سرنوچن. بپرسیار هپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه و نمرین انجمن اجتماعی کرد سوریه ده هپیمانیه ده به جدا لگل بپرسیار امریکی فرانسی و کندی رجویان لبجار عمود و لأوفیسار خستنی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهولره ششمین سالوگرا کنکوژی عمود هاته و جاندن نویسکارا کرد شمس عنتر را گهاند که ایدی تو هیوی به پیاده و نمانه و پیاده حتی وکنها با خوازا لیبورینه که کمترین ارکج مالبات شهیدان نکریه. روسیا جه کمیته دستوری سوریه گشبین و هلوست امریکا و فرنسا برواجی هلوست روسیایه. اپوزیسیون سوریه و نونرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده هپیمانی ده بجودا لگل بپرسیار امریکی فرانسی و کندی جویان داوین پیشاتین روشا سوریه و آواکرنا نافچه آرام لروشالات چمه فراته گفتگو کرن. سروک هپیمانی اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه پیشوازی نشانده سروک فرانسای تایبت جب سوریه و شانده پیرا کر و داوین پیشاتین روشا سوریه گفتگو کرن. ایرو عبدالرحمن مصطفى سروک هپیمانی اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه فرانسوا تیمیتیو شانده سروک فرانسای تایبت جب سوریه لگل شانده پیرا جویا. دجوینه ده هر دو عالیان داوین پیشهاتین روشا سوریه و برپیکرنین که در حق ولاتین سیویل دتین انجام دان جالیه چکدارن رژیم اسد و پشتوانیا روسی تایبتی لدورن لباکوری سوریه گفتگو کرن. دوی جوینه ده سروک هپیمانی دخواست رشان ده فرانسی کر که ولات فرانسا دروی انجمن اولهیه نفدولتی لگل ولاتین بباندور بجدی و آوای کی بلز دست وردانه بکن. جبرا وستاندن ایریشین رژیم اسد و روسیا لسد دورن لباکوری سوریه. یعنی که با آوای کی راست و زندی سیویلان آرمانج دکن. هر وقت خستنا فشار لسر رژیم اسد جبر جبجی کردن دستکفتین سیاسی لگوری داخلیانی جنیف و بریار نفدولتی 22 و 54. هر وقت مصطفى تکازی لسر پیوستیا پشتوانیا ریکفتنا ادلبی و ریکفتنا راوستاندن شر کرد. هر وقت سروک هپیمانی دجوینا لگل شانده فرانسی را داخویا کرن که یک جدار انجام جبجی کردن ریکفتنین نرمتوی و بریار نفدولتی او دوباره وگرا اولهیه و آرامیه لسوریه و دوره گشتی. جالی خوجی فرانسوا تیمیتو شانده سروک فرانسای تایبت جبر دوسیه سوریه تکازیل سر گرنگیا راوستاندن شر سوریه کرد. جبر کو اویک رایک سرکه جبر دیتنا چارەسەریە کە سیاسی ji کریزا سوریه را. درباره پروسه لشکری یا رژیم لسر دورن الباکوری سوریه تیمیتو گوت کوپراسیون لشکری یا رژیم باوایی که هوانت پیکانین. جبر ارمانج کردن رژیم سیویل و جرخانه و دبستان ناوندن تندرستی را. و سربار کرد که ولات وی بتوندی بن پیکرنین که در حق گل سوریه دتین انجام دان شرمزار دکا و به همو کارین خوا حال دیدن و کار دکن جبو خوش کردن روشن مروی لسوریه. هر وقت پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه و انجمن اجتماعی کرد سوریه به هر دو شاندن امریکی و کندی را جویان و بهرگولی داوین پیشهاتین روشا سوریه تایبتی روشا بجار ادلبی و نافچه آرام لروجلات جمع فراته و هند بابت دن گوتو بیش کرن. گرتین سیاسیین کرد دزندان پیاده ده نبرا گرتی رواندی سرکرده چالاگوان و آلیگرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه بصادانه. بشک بیدادگه دین آزاد کرن بشیدن جرانوی ساوان ندیاره لی هموجی به کوسده منوان ور ندیار کرن دینا گرتن. روزانه پیاده بهانه‌ین جدا سرکرده و سیاستمدار و آلیگرین انجمن اجتماعی کردی دگرا و پشیدما که وان سربست دبرده. لباشک جگرتیان حتان ها جرانوی ساوان ندیاره. دنیات وان دری سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سویا بهزاد دورزون کج 24 ده 2012 و به پیلانه که هتیار واندن. دیگر اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بازاد دورسون چالکوان نیدال عثمانجی لگوندوار دیر که حت بگرتن و حتان ها چارن ویساوی ندیاره و پیاده حتی و کفیگاوی صدنی رواندنا وان دیار نکریا و درباره گرتنا وان دا بیدنگا. هر وحب صدان گرتین سیاسی د زندان پیاده دهنه که بسود و سبب و بیدادگه حتنا گرتن.
پارێزار ئەدریس عەلۆ ئەندامی ڕێخستنا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا لە عەفرینê roja 8 11 2011 هاتیە ڕەڤاندن حتان ها çaranivîsa wî nediyara û her carekê rêveberiya PYD li Efrînê ji hevjîna wî re tiştek gotibû. Îdî hevjîna wî ji iddiaatên PYD û rêveberên wê bêzar bûye û hêviya xwe ji diyarkirina çaranivîsa hevjînê xwe biriye. Piştî ku PYD Efrîn bicihişt û revî. احمد سیدو اندام رخصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کو روجا ده نه 2013 لتاخ شیخ مقصود روجهلات یا کردی لباجار حلبی لسر دست چقدارن پیدی هات رواندن حتان هات چارن ویساوین ندیارا چالاکوان اندام انجمن خواجهی انجمن اجتماعی کرد لسوریه لباجار دیر که روجا 24 سپتامبر 2017 لسر دست چقدارن پیدی هات رواندن چارن ویساوین نهات دیار کرن تاوی بانگ و هوار حوال و دوست و مالباتاوی و رخصتین سیویل جی چندین جار دخواست دیار کرنا چارن ویساوی کرنا لی پیدی حتان ها لی مکر نهاتیا چالاکوان امیر حامد اندام رخصنا سوز یا جوانین کرد روجا 11 یک 2014 لباجار دربیسیل لسر دست گروپا چقدارن پیدی هات بو رواندن حتان هات چارن ویساوی ندیارا چالاکوان جمیل عمر ابو عادل روجا 13 7 2012 لباجار قامشلو لسر دست گروپا چقدارن پیدی هات رواندن حتان هات چارن ویساوی جی ندیارا برای چند روزان جی گروپا چقدارن پیدی فایز محمد مطیع اندام کمیته شاخ آب پدکسا جبر درگه دکانوی لرمیلان رواند و برف جهکی ندیار و برن تانها چارن ویساوی ندیارا کنعان برکات هفسروک دسته نافخوی یا خسریا پیدی شوداوی را گوتبو تو گرتین سیاسی انا کسی و نه انا کسی لجمره و بریامن نینن لیبالی او کسین کو انا کسی وک گرتین سیاسی دناس کرن مجبر حزر بیر و رامانین خواهات نگرتن لیبالی جبر هنکار و چالاکین بیریدان هات نگرتن لگور شیروکارن سیاسی دیبیجن اوه نجاره کیا سرکردین پیدی و صاد بیجن ادعا دکن باشا گرتنا وان سرکرده و چالک وان و علیگرین انا کسی جبو چیا حکومتین وان چنا و چما بیدادگاه تینا گرتن و بردان چما حتانها چارا نویسا هنک اجوان ندیارا بله تماشاوان هجازی و گرم سر جوین نونرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه لگل هر دو شاندن امریکی و کندی اما بزانبن چه مجارن گرنگ و سرکه دوان جوینان ده هاتن گفتگو کرن لسر چه خالان راوستیان چه هاتن پیشکش کرن چه سوز هاتن دان از هرگولین هر دو جوینان از میوان خو عبدالباسط حمو بزانبم جیگری سروک هپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه نهاجی باوی کی زندی تبدی بولتنی به برز دمات باش به اگر تو دسپیکج مر بحثا هرگولین جوینا نونرین انجمن اجتماعی کرد سوریه لگل شاندا امریکی بکن و بحثا چکن دم باش بار باش بو تماشاوان هجا دیتن به اپوزیسیون هماهنگی ائتلاف را جوین هاتانی ده روجا ده شاندا فرانسی شاندا گلکی برفره به سلوکاتیا فرانسوا سیمنو و گلک شوابر پرسیارین شورمند بالیوس خانه انقره یا فرانسا انقره و فرانسا جویان روجا ایروجی گل شاندک امریکی برفره به سرکاتیا ریچاردسون هات دانی او برپرسیاری دوستای هرما آرام بهتر و شورمند جیمز جیفری یعنی اباند استاد جوین الهندوری ائتلافی برگاه ائتلافی الهندوری اسطنبول ابجوین هات دانی و دوباره بجی جوینک دنابرا شاندا کردی دجید گل شاندا فرانسی هات دانی دو او بجاره گوهاتن خافتن بهتر سر روشا ادلبی بو بشاندا فرانسی را بشاندا امریکی را و بهتر شر بول ادلبی بید شر هرما آرام چار سریا سیاسی یا سوری و جنوب کمیته دستوری کریار رژیم بشار اسد و پشتوانیا روسیا و هولدان ناف دولتی گو ایرو هولدان دوین جوینا برفره گروپین دولتان چه آستانا چه سمول گروپ هناك هولدان هذنا وجبينا كبر فرح جبا حمو اندام ما بيدانين وقابشتغان بن بروسا وكاروباري بيترسون ايجو كاري حزريا خود كجبوني پیش برنا چار سريا سياسي تايبت كوميدا دستوري باش برز شاندا فرنسي لقل هبيمانيا نشمانيا اوبوزيسيون سوريا جويا هون وكو نونرين انجمن نشمانيا كرد لسوريا دنوا هبيمانيا ده هون بجودا لقل شاندا امريكي وكنديرا هون نجفيا وقفتو قول لقل وان نكر باشقا ام هر يعني شاندا كردي دهندوري ائتلاف ده هر دو جوات حاضرو
بيادواجي بريا دوه جوينك أولو روشتني دانوستاندنه دقل شاندا فرنسي هاد دانين باش گرنگترین أحمد أبونا دكتور عبد الحكيم بشار ومصطفى عبد الله قدو باش گرنگترین مجارن کو د جوینه ده هات گفتگو کرن چبون بهتر لسر چه خالان راوستیان و بحثا چکر مجار هلبت مجارا وك موجود مجارا چارەسەریە سیاسی پرسا کورد و پرسا ڕۆژئاوای ڕۆژهەلاتی فەرات و ڕۆژئاوای سووریایی ڕۆژئاوای سووریا هەموو بەهاورە باکوڕی سووریا هەموو بەهاورە وەکە دۆسەیە دوێ چارەسەر ببێت و ئەو چارەسەریە سیاسی هەلبەت کورد مجارا یەکەم من پێشینە پێکهاتەیە سووریدا و واژی دیار کرد پشتەوانیە خۆشبێ پرۆسا سیاسی و دۆستێ شۆرەشا سووری و خەڵکێ سوورینە و بربچاف ساندن تدی ده علیا بو جهادی که کو شاندا کردی باشقب فراهی بو بهتر سر او انستیاتیفا پاریس و رولا فرانسا و بربچاف دسن و متکسر انه فرانسا دولتا که هری گرینگا د چارەسەریە سیاسی ده اندامت کیا نتوا اولهیه انجمن اولهیه یکیتیا نتوا ده و پشتوانە شۆرەشا سووری و یەک جوار کەسێن ئیرۆ هەندێ بە ڕۆژهەلاتی فەراتدا هەبووناوەیە لەشکەری هەیە وڵاویە سیاسی هەیە هەلبەت ئەومە کورد دۆستێکی گرنگ بوین فەڕەنسا لێ ئالا بوون پێکهاتەنێن وەن ساتی فێنێکی حەتان هات تنگاوێ زێدە نهات ناوێت باش تقوت د جوینه دیان د جوینه ودا لگل شاندن کن هات آمجا پیکر و بحثا روشا سوریه بگشتی کر بتایبتی باجار ادلبه یا کو روشا وین ها گلکی آلوزه دروشا که پر خراب ده در باز ده هون لگل شاندا امریکی جه هون جویان و بحثا گلک مجاران کرن هات آمجا کر تقو بحثا نافچه آرام هات كرن هروها ونقل شوندا فرنسيرا وبحثا انسياتيفا فرنسي ياكو هول دا كون يجيبونك نبرا و بايدي دا تشيبه شوندا امريكي درباري نافچايا آرام چينو جوارا پیشکش کرد تشتكنو هبو درباري نافچايا آرام او دخوازم ديار بكم هات كبرسكرن هندريت لافي دا بله نورولا فرنسا جبوني هرم آرام هاي يعني نا بله شاندا فرنسي تكسك وترولا مانينا او دانوستاندنه دبن شش مهاوردا بناورا امريكا وتركيا دولتا تركيا دان لي ام پشتوان تشتيگو بي اواكرنج بوني چارەسەریە سیاسی با روسيا توایی سوریایی دوردا او فرنسا اواکی دیه لي امريكا تكسك دانوستاندنه ما تركيا قال لك جهان استكا بر بجيردا وقال لك ناكوكي كيم بونا لي هناكي سر فرحي وسر درجاي بحنايا وهرما آرام هناكي ناكوكيه ما هنا لين قالك خارجي نزيك بونشي ونا لتشتيها بو يعني دخوازن اواكي اوبوزيسيوني بخن وقت آلي وجناب دستي نظام بكن او كسيقو دا آلي بون هناكي او نارينا فرنسا بو نارينا امريكا بو لي او جي شرط مرجع اوبوزيسيوني هنا تلافي انه دوي چارەسەریەکە السياسي دما او كسن ورن تاوي اوبوزيسيوني بن دوي شرط مرجع نجتماعي وكريار وسياسات اخوات درجه بردن ودوي حمو آلي كان تايبجي آليين هرمي يعني او جي شرطين جريندن يعني لي پشتوان نج چقاسي امريكا تركيا نزيكي هذن ائتلاف تكذكر انه او تشت دجبرجواندي شورشا سوري بكاتين سوري تباي و او ديالوغا گوچيوي دوي حمو كسين بكاتين سوري نابز ديالوغ بهاورا بن نج آلي كي تاني باش برز عبد الباسط دما انجام دانا جوینا و هنوكو نونرين انجمنا نشمانية كرد سوريا الجل شاندا امريكي هنوكو نونرين انا كسيد نابا هبيمانية ده وتش شاندا امريكي را پیشکش کر نرينين وتشبون وبحثا شكر هل بت او زحمتين ايرو ملاتي ماتير ضرباس بيت شواطب و كريارين دفمو سر هل وستا ما نجتماني وكردي وما في ده قدوزا قال كرد دفي بيبر برجع كرن يعني امريكا جي رولا خو بهتر بليزه وتايبت جي يعني حتى چارەسەریە سیاسی بداني نجبو چارەسەریە عسكري تنه دويل باكور سوريا بتايبت دوزا قال كرد دوي ميزانن هلبت واجي برسكر يعني او انستياتيفا فرنسيه حتى كي جاندرنجي واجي هلوست برسكر يعني شاوا غاكو دري لي فرنسا جي وقت اخافتنا قد او بانستياتيفا مكري بقريبونا دولة امريكا بو دولة اوروبا بو بتايبات فرسون جي مهاتي شيء وكن پشتوانا لي حتانها او غابن مظن جبوني دانوستاندن ويك رزيه كو
مالا کرده به آواکرون پیش مالا دانستانه کرد و پیکاتین دی و تکز کردن و پرسکریکا سوریا پرسکریکا و خویا دوی چارەسەریە سیاسی و پرسگریکا سووری ناو دەستێ سووریا دەکرێت چارەسەرکردن ئەوانە تەکەزکردن لێ وەکمە نهات دیارکردن ئەن و ئەمریکا هەنێکی تێ دیارکردن بۆ سیاسەتێک و گاون و تێ ئاوێتن بهتر نێزیکاتی نابراوا و تورکیا تێدانی و تایبەتی ئیرۆ جوینا گۆل لە یابانێ پێدانین و هەنێک وێ دەوڵەتێن مەزن و ترامپ و دەوڵەتێن دیتر لە هەڤڕونن و تایبەتی ینی ئەو کرینە چەکێن S400 ئەوە کە ینی دیتنەکە گۆچاوە وی سیاسەتە ئەمریکی دەرۆژ ئاوای فەرادا و باکوڕی سوورای تەبایی پشتی یەک دۆسەیە ینی دخوازم هاورە چارەسەری بکەم پشتی چارەسەریە ئەو کۆمیتە یعنی حکوومەتێکە لەبێدا هەیە حکوومەتێکی لە ئالیە ئاوای ڕۆژهەلاتی فەرات هەیە دەخوازن هەردوو ئاریا بخن یەک و سەر ئەساسێکی چارەسەرێکی سەری و استقرارێک بێ و هەموو پێکهاتەین و هەموو کەس وردە بۆکاربن ینی کاروباری خۆ بکەن بێ بۆ زەڵم و زۆرایی سەر دەستێ هەنەکە دژی هەنەکە بێ ئەوانە باوەرم بهتر دۆسەیە ڕۆژهەلاتی فەرات و ئیدلیب بە هەڤڕا و تایبەت MBJ بە هەڤڕا لەناو ماسا تورکیا و ئەمریکادا و ئالیکاریە رووسیا حتا ئاستەکەی وەک دیار کرد نونەری ئەمریکی نزیکبوون ناوبەرە ئەمریکا رووسیادا و تایبەت و تورکیادا هەرسێ دەوڵەتەی گرنگن باکوڕی سووریەدا. باش برز حمو دربارەی مافیای کوردان تو سۆز ji aliyê şanda Amerîkî ve hate danîj bo we ئەمریکی تجاری سۆز نەدانێت بۆ کوردڵایانی نەنهاژی نەبەرێژی ینی ئەو چارچاوە سووریا تەواوی گشتی لە پرساس کوردان دەمەزێنیانی ینی ئەو دەبینێن و یەکشە ڕێوای ئەساسی داعشە و پێشڕەژی ئارامی هەرێمێ دەبێکردن و ئەو داعش مەترسیە سەر تەرۆری سەر هەموو بەرژەوەندی هەموو وڵاتاتکێ و پێشڕەژی ئەم بینن و چارەسەریە سووری دەستێ سووریا بێیانی و لێ دوێ ڕێژیما بەشار ئەسەد و نیظام و میلیشیاتی ئێرانی نێزیکی ڕۆژهەلاتی باکوڕی سووریای نەبن و ڕۆژهەلاتی فەرات و باکوڕی سووریای تەبایی نێزیک نەبن و ئەو هەرێم دوێ بنابەراوان دەوڵەتێن ئیگۆ هەندڕێ سووریای دەدەستێ خۆدانی چ تورکیا و ئەمە رووسایە ئەوانە بەهاورە بهتر کاربن چارەسەریکەوش بەرەیەکی هەوڵدان دەبن بۆ گروپە کە بەرفەرەح تێ ئاواکردن چژ ئاستانە و چژ سمۆل گروپ بە ئالیکاریە دا ئەمریکا گۆکاربن پێشەڕۆژی نێزی بە پشتەوانیە بێتەرسەڵگە داش بۆ کۆمیتا دەستوری ڕاگەێنێ. باش برز عبدالباسط ez ê vegerim li ser şanda Amerîkî û civîna we li gel şanda Frensî te got hûn li gel şanda Frensî û behsa înisyatîva Frensî kir ya ku hewl dide ku nêzîkbûnek di navbera we û navbera PYD de durust bibe eger tu hûrguliyên zêdetir derbarî vê mijarê tu bideme behsa çi kirin bersiva we çi bû narîna we çi bû li ser vê mijarê li ser vê xalî فرنسا تأكيد کرد تکاز کرد و ام نابریه کت نابراواده ام نأیک آلینا نألیه ور و نألیه ام دخوازن روشک آرام به آوا کرن و دیالوگا سوری بیک واه و ام البندا پیکات همو آلی هر دو آلی دوی پابند بن بوا تشتی گوهاتی گفتو گرن پاریسه لیها کر هات بگاو بهاتن آبیتن و پابند بون پیهات مشاندن امی گاواد دو آبی هکا نهاتی ئەمێ بێژمان سیاتی فەکرەوە سیاتی بجێ خۆ نەگرت ئەوانە شکاری گوت ینی نونەرێ فەرەنسا فرانسوا سینەمۆ بەێ gelek spas ji bo mêvanê me Abdulbasit hemo cigirê serokê hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê gelek spas ji bo daxuyaniya te û hûrgiliyên te. Beriya 6 salan heşt efserên Kurd ji artêşa Sûriye veqetiyan û berê xwe didan Herêma Kurdistanê lê li Herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê hatin revandin û hetan hacî çarenivîsa wan netiyar. Heşt efserên Kurd yên ku ji rejima Sûriye cuda bibûn lê Herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê hatin revandin. Tevî ku li herêmên dibin kontrola Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hatibûn revandin lê PYD dan bi hebûna wan efseran di zîndanên xwe de yan jî radestkirina wan ji rejima Sûriyê re nake. Piştî şûreşa Sûriyê dest pê kir û ji ber ku artêşa rejima Sûriyê bi karê stemkarî û binpêkirinan derheqê gelê Sûriyê de radibû, bi hezaran ji efser û çekdar ji artêşa rejîmê cuda bûn. Herwiha bi hezaran ji Kurdên ku di leşkeriya rejîmê ya neçar de bûn, cuda bûn û veqetiyan. Di rêkefta 16 meha Nîsanê sala 2013 heşt efserên Kurd ji artêşa rejîmê cuda bûn û biryara hatina Herêma Kurdistanê dan.
پشتی خواگهاندن باجار قامشلوی روشاوای کردستان کدوی دمیده او تان هاجی او باجار دبن دست پیده ده دنگو باسن وان افسران هاتن برین افسرین کردین کو هاتن رفاندن اون عمید محمد خلیل جباجار بابه روشالات حلبه عقید محمد هیثم جباجار عفرینه عقید حسن اوسو جباجار عفرینه عقید محمد گل خیری جباجار عفرینه مقدم شوقی عثمان جباجار عفرینه رائد بهزاد ناصر جباجار عفرینه نقیب حسین بکر جباجار عفرینه و هروها ملازم اول عدنان برازی جباجار کوبانه یه روجاوای کردستانه لگور چالاکوان و سیاست مداران کو پیده بکار بنچاف کرنا افسرین کرد را بویه و ندوره کو وقت چاوا سرکرده عبدالرحمن آپو را دستی رژیم کربو او هشت افسرین کردجی را دستی رژیم کربه لپرسا کو تکرن گلو پیده بنیازا خوایا پاک و کو چاوا داعش سربست برددن دیوسا هر هشت افسرین کردجی سربست بردن یان هریکم دان پیدان برادست کرنا وان جبو رژیم سوریه بکن جبر کو او برپرس دبر وندا کرنا وان دبون کل هریمکه دبن دست وان ده هاتبون بنچاف کرن و وندا کرن و رواندن هروها بدنگیا پیده جدرخستن هریکم جداخوانیه کره تیده خواه جتومتان رزگار بکه او بدنگی دهیله کو او تومت لسر پیده وارن سپاندن و چسپاندن داه 27 هیوا ششان لباجار عموده یه روش آوای کردستانی پیده کمکوژیه که در حق چالکوان و ولاتین سیویلین کرده پیک آنین ده انجامی ده 6 ولاتین کرد شهید بون بدهان کس برین دار بون حتی وکه ایروژی این کجر و توانبارین و کمکوژیه نهات نسیزادان سالوگر ششان یا کمکوژی عموده هات وجاندن تیده سرکرده این پارتین کرد و ولات پارید و نشتیمان پرور آمده بون سوزو پیمان لسر مزار شهیدن کمکوژی هات نو کرن که خوین وان نایج بیر کرن و انجمن خوجهی عموده یا انجمن نشمانی کرد لسوریه گوتارک پیشکش کرد. سنة سادسة مضت ووقفة سادسة نقفها هنا لنتذكر ونذكر ما لم ننساه ولن ننساه أبدا. نتذكر أحداث الجريمة البشعة التي وقعت في مدينتنا عمودة ليلة الخميس على الجمعة 27 على 22 حزيران عام 2013 من حصار للمدينة واقتحامها بالقوة وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين ومنع إسعاف الشهداء والجرحى واقتحام المستشفيات والاعتداء على الأطباء وفرض منع التجول وإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة. ششبك روان زفورتي عمودي ابتهان بريداري برمي برنگکی چاکسوری ہونا دوری مروانی اوبراتی انجمن نشتیمانی کرد لسوریه ششمین سالوگرا کمکوژی عمود کود انجام وید 6 ولاتی لسر دست چکدارن پیده هاتن شهید کرن و بدهان ولاتی بریندار بون دل دوانه که دبو کنال رودا و عبدالباقی سیدا باوی شهید سعد سیدا بحثا راستیا و کمکوژی کر پیاده یپکه یپجه تفدم وانا هاتن وكتن اهلي عاودوا دور بيج كيرن وشش حب يشبي سي بيج حب كشتن وسلس بي زو يديجي كشتن وعمودي دور بيج كيرن وخلكي وقرتن وايبرين دار نهجو مستشفيا قرتن الدكتوره خصن نهجنجو او بريندار انا بريندي يعني درمان بكن ونهلجو خسك عبد خسك تيكا بي نقدر كذا ويروجيجي نهج قلنا لك عالم هارين جامعيه نروجا يني خطبه بي خندن وعالم قال لك يعني يهانا كرن ابي صال ما هاتني جماعه انما الهدو كريه واندو خازن دا خوازياما معلبات شهيده قوم محكمه كردستاني نجمه ونجوان محايد شي ببي وافكسي قو بيرا بودي شي انسان قو ابي قو عالم كشتني سوجدار ببين بين محاكمة كرين لازم بين قنوات التلفزيون الجريدات بهذا الخين انه ام شاشمون حق اهلي عمودي دي بشوكي وانو مزني وانو زاروكي وانو اخا وانو مالي وانقش لازم بي اري حتى اقو ام قبول بكن يانا سكتنا بين ما سالوگرا ششانده یا کمکوژی عمود فصل یوسف اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوری راگهانده جبر عمود باجار برخودانیه
لو ما راستي کمکوژی هاتو پیماندا کو خوینا وان نایج بیر کرن قلنی خوینا وان و چسپاندنا مافی کردان به وببینن دیروقا مدن و ناوان تی تزی بزر بینی ساندن نایج بیر کرن بازار کی وقت عموده تایبت شبر بازار بخدانه بو بازار قربانیه بازار خودی دیرو که دور و دريج دستایزه دی خودی رسن عموده لو راجي قرني وان بخابو كردايت يدي ام دوي باوريتن ورجنا بان شهيد العرين مين ام صوت بيماني كل سرغورا وان بكن ام خار بكن ام خباتي بكن ام وان ومراقه دلي وان ام دروجي بيت قاربن بتجيبين كردستان كازان ملتكي سرتراز وما في ملتي ما بسوريا فاشا روجي دي بتجيب بسوريا كفدرالي دي سوريا د سالڤگرا کمکوژیا عمود د نافع عبدالله اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تایبت جار کرا را گهاند پیوست بریاردر کوژر توانبارن کو دست وان د کمکوژیا عمود د هيا ورنه سزادان و اف چند ج پیدت خوسته بدي هالكفتا دستزين يا ابو يراغو لعمود رودا لسردستي چكداري پیدي د سالا 2013 هذا براستی کمکوژیگک جهه شرمزاریه بو از کمکوژیه هانه جبری دا ام دبیجن و ایروژی ام دبیجن خدمتا یکریزیا مالا کردیناکی خدمتا پیشا کردیناکی از کسین و از بویر رودان گرکا ایروژ ابی بو خود بینون دستهلات خاصا حزبا پیده و کسا ببیبار دادگه جبو خاطری دلی خلکی وان شهیداجی شاد ببی و زاندن گوبه دستخلات او کسی هانی برن برداد به و محکمه کرن جبو خاطی هر کسک بگه مافی خواه ام جو کان جملان اجتماعی کردی ام دبیجن از کریاری هانی دبی بین راوستاندن حقا مسئله گرتیا و زندانیا بن دبی اب مسئله چاره سر ببی و کسی زندانی بین بردان و چی کسی بویارک دویشکلی هاتا سریوینا پیده و کسین و اب بویر رودانا و ببین برداد به جبو خاطر دلی خلقی و شاد ببی و بس اب بویر هانی جارک دی دوباره ببین ملت ما ایرو البر کناغا که اب کناغا هانی کناغا که گلکی زحمتا و استیارا ام لبر استحقاقاتنا دوی ام یکریزیا مالا کردی چه بکن جبو خاطر ملت ما بگهمات خواه وقت همون ملتی ایرو در دورا منا چه ترک بن چه عرب بن چه عجم بن هر کسی جوا خودی دولتا دی ملتی کردی بگهمات فیروا ایرو حسن صالح اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستانی د سالڤگرا کمکوژیا عمود د جار کرا را گهاند او شش کسین کو د کمکوژیا عمود د بگولین چکدارن پیده هاتنه شهید کرن گونه هیوان کو کرد بون بشتی در بسمونا 6 سالان حتی وکنها پیده توکولینک جبو در خصنا راستیان انجام ندایه كتبوا خوبيشن دانك اشتيانا جبوي هنا قرتي وانا بين بردان الجنب هيدي چقداري هيدي او كل باران كرن وشش هيد شون كسي سفير بون بيقونه بون قن هوا او بفتاني قو كرد بون ساغلم مش كرد هوا وريا خورا ام بيجي بشتي درواسمنا 6 سالا هين هيدي تكار نكري جبوي در خستنا با كسي قو كم كجي كرن ام بيجن توانباري جراء نعم شقا كان جيد وقت در باس بسرة هر قلي ما روك جوجاوي حساب ذاك سربيني ام بيجن وقت روجا كي قانون شيء بيد بي اب جريمة كشف بي وكسي بيرا بي بين توانبار كرن محاسبة كرن هنجي شهيد مدقور لخدا رحل ام بيجن اب جريمة دير ايجو اجندي رجيني ما في كردا خوارنا بيكتين نب إرادة كردايا اب وداويا بنزيك بفيانا قليما كناويش رسكريكاوي اروهاد سالڤگرا کمکوژیا عمود ده نویسکارا کرد شمس عنترگوت کو ایدیتو هیوی ده پیده ده نمایه پیوسته پیده ده خوزا لیبورین جی کسو کرن شهیدان را بکه لی پیده ده خوزا لیبورین نکر و توانبار جی نهاتن سزادان إلى وقت بيستو حفتي حزيراني ديسا روجنا كوم كوجيا عمودتي نبيرانا أتشار صالقم دستي خود دريج دفين دستي خود دل بايدي قبقر مطلبا ما يحري بتشوك
قلي بوري ايش بي ملتي بفازه لأرجي نكر كتير بيالله دواد دما هي ام دريجين اهل لتا خولا خوش بيراناك اهل البان شهيدا خولا خوش بيراناك هجر بان بمري ويديها هجر بي بمري ويبراها صال تير هرد بي اكو جر سزا دبي عدالة رياضة بستيدة أفرج بيرا كردات تجار نار لسر مزار شهيد كومكوجيا عمودي رضوان سيدو اندام بوليت بيرو سياسيه بارتيا وكبيه كرد لسوريا جاركرا راغهاند ام دخوازا بكرنا بكولينا كي درباري كومكوجيا عمودي دكن او كسن كو تاوانبارن دبي ورنا سيزادان شصاد سر كومكوجيا عمودي درباز دبي ام هاتن في هلكفتني فيجيم بكن راستي افانا باكرواني رومتين اي ازاديين اي كردستان ام دخوازن لیکولینک دوی توانی دوی جریمه دوی و کسی دوی توانی رابویه بین دادگاه کرن و مالبات شهیدا بین تعویض کرن حیا روجا ایرو پارتیا پیدا لیکولین و لیبورین وقت بیجه جماعه ولاتین عموده هی نقصتیه فام دخوازن لیکولینک دادمن دوی کمکوژیت چه ببه شو هر یک بگه مافی خواه لهوليرا بايتختا هريما كردستان اوفيسا ريخستنية بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا ششمين سالفاغارا كومكوجيا عمودي فيجاند ده مراسم فيجاندني ده سركردو انزامو آليگرين بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا آمدبون گوتارا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا جالي نوري بريمو اندام كوميتي نابنديا بارتي و هاتا پیشکش کرد هر زندية قالي كل روجا كوري اوي ببن راشي ملتي خو سرساغية بنمال شهيدة ذكر وام دبيجين رورشي بو اويكو اكل كجيا كرنا ام بنافجي ذكر چاكدارين پيدا كل كجيا عمو ذكر چاكدارين پيدا كل كجيا تلغى ذكر كجيا عمودي چه هیان ها کا گو اب بیکاری رابون هیان ها کا گو آزادن گو هیان ها کا تی اجراءات حق و ناس استندن ام بهوی من وقت مالبات شهید گو ای بیکم کجی رابویه گو بین جزا کرن و مالبات شهید اج بگین حق خو از وقت افسرکی ج لشکری روش لشکری پارتی و برزانیه هر دمساخ از وک یکی جمالبات شهیدا جی از داخوازی جپیده دکم گجوی کاری خوی قریش و گمار وگره و مجگی خو پیچکی محاسبه بکه یعنی حتی کنگی ویوان کمکوجیا به حق ملت کرد بینه و کنگی وی نراستی بمشینه یعنی داویا نراستی کاری کی خرابه و وک از یک جمالبات شهیدا از دخوازم او کسین بیوان کاری گمار و قریش را دبه دجی ملت کرد بین محاسبه کرن و بین جزا کرن مالبات شهيدا عم بهيفين جو افي فيكاري رابونين بيت محكمه كرن محكمه عادل به او بهيفين جو مجلس وطني كردي جي بشهيدي خوفي خدي در 6 سال سر كوكو عمود در باسمون بهيفين او سو جو كوكو رابون يروبين جزا کرن يروبين محاسبه کرن شبو 6 سال سر كوكو در باسمون 6 شهيدي وكلاج عمود چون او صدا برين داربون از بهیوین او کسی به کمکوجی رابون ایرو به محاسبه کردن کس لسروان درباره سربس بردان محمد ایو سروک انجمن خوجهیه روجاوای قامشلو یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه سلیمان اوسو سکرتری پارتیا یکیتی کردستانی سوریه جارکرا راگهاند کو به تو آوای کی یک رزیا ناومالا کردی درست نابه اگر پیده ده سیاست خود یا گرتونو بنچاف کرنه ده بردوان به دخواز جه پیده کر کو تبایا گرتین کردیه نارینه جه زندان خواه سربس بردان ام حوالی محمد ایو سروک انجمن خوجهی غربی قامشلو ام پیروز دکن لسر آزاد بوناوی هر وها ام شرمزا دکن گرتناویش دسپیک دیوی چغا گهاد گرتن بی صدم هاد گرتن فقط بس جبو حوالکی چالاک و کار دک و خواتی دک دندره انجمانی دو دندره پارتیا خودی ام دبیجن یعنی او گاوکی گرک بداوی بونا یعنی گرتین سیاسی بی همو گرتین سیاسی اید زندانی پیده دوی آزاد ببین
ئەڤکارێکی خزمەتی ژی پێشە ڕۆژا کوردی ڕناکێ دۆختێکی گەئیر و دنیا دۆزێ لمە تەوا دکێ یەکبوونا ئەو یەکڕێزیە ڕەفێ کوردی دوان دەمادە بڕاستی بەردەوامکردنا يعني قرتين سياسي يعني قال لك هبالي مي دينجي هن قرتين دي زنداني بيدي دنا ام دوزا آزاد بونوان تبادكن وقاف كسانا آزاد نبن و يعني و أرضيتن بسبب امكار بن الهبدو اندام انجمن اجتماعی کرد لسوریه سعید ناسو کل هرم کردستان چوبر دلوانیا خوده لباجار قامشلو بخاکی هات سپارتن دو سعید ناسو اندام انجمن اجتماعی کرد لسوریه لنخوشخانه که هرم کردستان جان خواجه دست دو چوبر دلوانیا خوده در مسعید ناسو بروشاوای کردستان هات و گهستن و لگورستان هلیلیه لباجار قامشلو به آمدبونا سرکرده و کسایتی کرد و ولاتین باجار قامشلو بخاکی هات سپارتن لسر مزار گوتن جالی طاهر سفوک سکرتری پارتیان اجتماعی دموکراتی کردی لسوریا نعمت داوود اندام دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه و محسن طاهر سروک انجمن خوجهی انکسه هاتنا پیشکش کرن هنا كس هنا شوناوان زلاله جمال باطا وارش كفرتي وار هدك جي جواتي رخصان زرارك بزدي بريقش كفلتي وار وبالباطا وار هبالي سعيد ابو كاوا شوناوي زرارك بسب قياد آلي خو قياد كفلتي خو قياد تفقر خو قياد الجبالي قياد بارتياما قياد ملتي خوي بالدست ايقل آزادية تقرب دهي صلاة ظلم وزوري سربية خراكة دكاري بما في خب دسخ فيقوناغا استيار فيقوناغا زحمت دجمة برداتشو لي ام سوز ددل هفالي سعيد قام لسرويري ريا خباتي هفر ايرو بدلكي غمجين هفالكي خويتي كوشر سعيد ناسو بافي كاوا اوغر خير دكن ويدسبيرن دلوفانيا خدايبي سعيد ناسو ابو كاوا بده صلاة ام بهفر خبتين او بده صلاة دناف تفقرة سياسي كردي دخبتين وافده صال جي ام بهفر دناف ريزي انجمنا نشتباني كرد لسوريا بهفر دخبتن سعيد ناسو امويناس كن وك هفالكي تيكوشر ببيرو باوريك تند ولات باريزكي بميراني دبر مافي برفاني ذكرت بر مافي ملتي كرد سوريا ده ام نابي حمي انجمن خوجهي ام سپاسيا وتكن ولي بورين يجي خوازن بو اف مانديا وكشاندي اري سعيد ناسو بافي كاوا نتني سياسة مدارك بو كسكي جواكي بو خودي رول بو خودي ديروك بو بده صالة جيانا خوترخان ديش بو ما في قلي خوا لكردستان سوري اف ديروك نايش بيركرن كسي بيرنجي كارو خباتي بكي كسي بيرنجي جيانا خوا حمود ترخان بكي جبو ما في قلي خوا وبمينة دلي قلي خوا ام قلكي ام نزعنا مجبور بيتشي ام سباسيا وقش ازكن وبتايبس ام سباسيا وخلقي وخوينا خوش زور هاسن زعنا ام سباسيا تخصور ازكن سباسيا ميديا ازكن ميديا كردي وقشتكا ريكار بمرن ام سباسيا مدرسة ازكن مدرسة كردي تل انجماني ام سباسيا بارتياوي ذكن هوالي حاضر بوتمو زي بمرن
درباره روشا سوریه بگشتی ولاتی روسیه د جوینا انجمن اولهی ناودولتی ده گشبینی خواج آواکرنا کمیته دستور سوریه یا پیش روز نشان ده که دمکه ده هر دو ولاتین فرانسه و امریکا برواجی روسیه سیری کمیته دکن د دمال درخصنا جوینا انجمن اولهی ناودولتی ده فلادیمیر سافرانکوف الیکار بالیوز روسیه هر دم دنته و نگتی ده گشبینی ولاتی خواج آواکرنا کمیته دستوری سوریه نشان ده گوجالی خواه جون آسان کوهین بالیوز امریکی در انجمن اولهی ناودولتی ده به هوی خواج و کمیته را نشان ده و داخواز جه بدرسون کر که ده جه پروسه کمیته دستوری سوریه برده جبر که تو هوی جه کمیته را نینه اروها فرانسوا دیلاتر بالیوز فرانسیه هردم دنته و نیگرتی جالی خواه گوت جدما که گر بدرسون شانده ناودولتی تایبت جبو سوریه دست بکاری خوکریه و حتی وکنها تو پیشکتن ده پروژه آواکرنا کمیته دستور سوریه یا پیش روز چه نبویه به هوی خواه درباره و کمیته دادیار کرد. بله تماشاوان هجاوه کم گشتن داویا نوچه این خواه بری بداوی هاتین جاره کدن میسر نوچه اند بیراوت بین. برپرسیارن هپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه و نونرین انجمنان اجتماعی کرد سوریه ده هپیمانی ده به جدا لگل برپرسیارن امریکی فرانسی و کندی رجویان لباجار عمودي ولا اوفيسار خستنيه بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا لهوليري ششمين سالفاغارا كونكوجيا عمودي هاتف جاندن نویسکارا کرد شمس عنتر گهاند کو ایدی تو هیوی به پیاده و نمانه و پیاده حتی وکنها دخوازا لیبورینه کو کمترین ارکج مالباتن شهیدان نکریه روسیا جه کمیته دستوری سوریه گشبینه و هلوسته امریکا و فرنسا برواجی هلوسته روسیایه بولتنا روجاوای کردستانی و سوریه جارا هاتا پیشکش کردن حتی بولتنا کدن ببینید خیلی باشید